Production. Kudala benguza ukuthi mina ngenza kanjani soloko nemali nake mfana ndenza kanjani mina ngiyabatshela ukuthi mina ngemfana nginemali bathi uyithatha bendithi mina ngifumana kwi-Gupta ay nami mali ngifumana kwi-Gupta awubina ngesipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta cela ningena ngoba nginemali awumina ngesipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta andispani kodwa imali ayincane abahlali bayabuza ndenzenjani ndikhethi vele ndikhuphe imali yam bizikepho ndiyamona izingane ziyaqula abantwana bayalifuna matsho layini uyapopa naniyipoza ndahlala niyikupta siyamachanga nami imali ngifumana kwi-Gupta mina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta bengicela ningena ngoba nginemali awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta ay nami imali ngifumana kwi-Gupta awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta bengicela ningena ngoba nginemali awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta awumina ndispani kodwa imali ngiyifumana kwi-Gupta mina ngiyabanga futhi nike ndiyabless kwakho ndiyabona abantu bayenzonda nikalam nenze ntoni ngoba ndiyibosi Guptas now inike imali nyani ay nami imali ngifumana kwi-Gupta awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta bengicela ningena ngoba nginemali awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta ay nami imali ngifumana kwi-Gupta awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta bengicela ningena ngoba nginemali awumina ngisipani kodwa imali ngifumana kwi-Gupta babila babebe kade ngisithi ngibroke mina babila babebe kade ngisithi anginamali mina anifuna ubabonisa imali ngithatha ba-understand ukuthi mina mfana nginemali ay nami imali ngiyifumana kwi-Gupta awumina ngisipani kodwa imali ngiyifumana kwi-Gupta bengicela ningena ngoba nginemali awumina ngisipani kodwa imali ngiyifumana kwi-Gupta Nginguvijimnas Betty Exalisto LT Production.